Dobar dan, dragi moji drugari. U ovom videu već znate po naslovu šta se dešava. 20 do 1 je, već me čeka potencijalni kupac za ovaj auto. Ne znam da li ću ga prodati. Kako je samo lep. I koliko sam samo uživao. Ako kojim slučajem se proda, bit će mi jako žao. Ali pre nego što vidjet ćemo posle, odnosno šta će stvarno da se desi, želim samo da vam pokažem auto, jer nikad stvarno nisam vam pokazao malo više u detalje, tako da krenemo. Auto, kao što znate, je BMW E93 320 dizel, znači 2.0 motor, dizel, kao što kažem, četvorocilindrični, 184 konja, 380 Nm obrtnog momenta. Crne bojete, kao što vidite s polja, 19 inča su obe felne, napred je promer 235 35 19, pozadi je 255 30 19, super niskoprofilne, kao što možete da vidite, i veoma ih je lako grebati. Ja ih nikad nisam ogrebao, ali imamo moment gde ne mogu ni da pogledam, teško mi je ni da pogledam. Prethodni vlasnik je uspeo da ogrebe prednju levu, ništa ostalo. Uradili su, baš sam ga upravo oprao, i uradili su terrible job, zato što iskreno ima non stop neke onako od one krpe, tako da ću to morati da sredim sada. Dakle, mislim, ajde da krenemo od najbolje stvari kod ovog auta ikada. Nadam se da ne čujete previše ovaj put, prvi put snimam na ovoj lokaciji, mislio sam da će biti cool, ne znam iskreno da li je cool. Skinuo sam privezak sa mog ključa, jer potencijalno, kao što kažem, možda ovo na kraju ovog videa, možda ovaj auto neće više biti moj. Ovo je najjača funkcija ikada mislim, najbitniji element ovog auta, stvarno. Kupio sam ovaj auto prošle godine u aprilu, što znači da ga imam sad skoro tačno godinu i po dana. Kupio sam ga sa 76.000 milja, sada ima 95.000 milja, skoro 20, odnosno eto 18.000 milja sam prešao. Samo pogledajte, znači, vidi sunce danas i sve, pa gde ćeš sada da ideš? Kakva sam ja glava. Još ću sada oteram kupca, majke mi. Ništa, samo hoću da vam pokažem sad kako trenutno, mislim, trebao sam da vam pokažem ranije, ali tako izgleda kad se spusti krov, i realno ovde imate malo pristupa, ali nije to toliko malo mesta. Mogu sam da vam pokažem, ali pošto sam indijanac, nisam na vreme. Videli ste to sa ključem. Vrh. To se sa ključem rešava, odnosno spušta krov. Koliko sam uživao. Ulazim unutra. Ovo je Sport Plus Edition, a Sport Plus se razlikuje od M Sporta tako što ima još neke dodatne funkcije, znači isto je kao M Sport, samo ima još neke dodatne opcije, i samim tim je, da kažem, malo luksuznije od M Sporta. Ovdje imate neke pregradice da čuvate sve, krem koža, kao što vidite. Po mom mišljenju, najjača kombinacija ikada. Imamo ova sedišta koja, ne znam da li vidite, ali ove kadice, kada uđete, ne možete da izađete. Toliko su dobra sedišta, mnogo mi se sviđaju. Ovdje imaju da se napumpaju te kadice sa strane, da vas drži, i još više električno podešavanje sedišta sa memorijom. Ovdje imamo još neku pregradu. Naravno, ajde skočimo ovdje. Naravno imamo volan sa flappy pedals, odnosno sa ovim ne menjačem, nego sa flappy pedals, razumete. Ovdje imamo pregradicu, imamo ovdje USB, AUX, ovdje imamo upaljač, ovdje je trebao da bude telefon koga nema. Nemoj da polomiš nešto, Luka, please. Ovdje vam se spušta i podiže krov. Ovdje je pregradica. Normalno sve kaseta, najjači cup holder ikada. Ovdje za suvozača. Ista priča ovdje sa tim pregradicama.
Satnav, odnosno infotainment system, odnosno display, ovo je manja verzija, ima ona veća verzija koja pokriva manje više ceo ovaj deo ovde. Iskreno ne vidim point u tome, zato što da, možete da splitujete onako screen na pola i da splitujete ekran na pola i da onda multitaskujete, ali ja iskreno ne vidim tome potrebu, nikad nisam ni koristio iskrenu navigaciju, samo koristim za, naravno, muziku i to, zato što konektujem moj telefon preko Bluetootha i onda to je to. Šta dalje mogu da vam pokažem? Verovatno ću zaboraviti milion stvari, zato što jednostavno, evo, toliko žurim, imamo još bukvalno 15 minuta. Znači, kad podignete sedište, možete da ovako pogurate sedište napred, tako da vaši passengers, odnosno vaši saputnici, mogu da uđu lakše. Kao i ja sada, a pošto nema krova, kao što vidite, ja mogu da se prošetam i da uđem ovako kao gospodin. Sada, ovdje imate još jedan tu sam držao neke dinarčiće, odnosno ne dinarčiće, nego funte. Zašto nisam obrisao lepo? Ovdje još jedno. Ovdje ima neki čudna neka pregrada. Mislim da, evo i kad se ovo spusti, da vam pokažem. Da, mislim da je to kada se ovdje zakači tu i tamo, samo sekund da li vidite to, tu i tamo kad se stavi ona mrežica da vas štiti od vetra, ja mislim da je to za to, mislim ovdje, nema šanse u stvari, ne, ovo je premalo, mislim sam da veće, ne, zeznao sam se, nije to za to, ali da, ja nisam imao tu mrežicu, ali ta mrežica je navodno zakon, ja je nemam, iskreno, nikad mi nešto previše nije zasmetalo, verovatno zašto je nemam. Šta dalje mogu da vam pokažem? Stvari koje baš volim kod ovog auta, kao što sam spomenuo, jesu sedišta. Voleo sam zato što je dizel. Odnosno, kad kažem da sam voleo zato što je dizel, nisam voleo, naravno, zvuk, niko ne voli dizela. Ne možete da mi ništa da vi kažete, niko ne voli zvuk dizela. Ja sam voleo zato što je ovaj dizel, zato što je bio previše ekonomičan, znači trošio mi jedno 5, ako možda 5,5 litra, 6 maksimum ako ga vozim po gradu i naravno 380 Nm obrtnog momenta, što je veoma odlično za ovaj auto. Mnogo mi se sviđaju felne su isto veoma bitna stavka kod ovog automobila, jer mislim da bez ovakvih felni ovaj auto uopšte ne bi izgledao tako. Ono što mi se apsolutno ne sviđa jeste to što je toliko težak, zato što je Cabrio, morali su da imaju taj reinforcement, odnosno ojačanje u samoj šasiji. Samim tim, ovaj auto je težak 1830 kg, verovali vi meni ili ne, to je preteško, jer sa 184 konja to je nekih, pa da, tačno 100 konja po toni, i ako hoćete da imate malo više, onako da kažem, fun, nije realno baš toliko zanimljivo. I naravno zašto je dizel i sve to, ali to se sad podudara, ne bi trebalo da bude dizel, nego bi trebalo da bude jači motor, pa onda samim tim ne bi bio to toliki problem, itd. Mnogo dobar auto, stvarno, uživao sam svaki minut, s spuštenim krovom, vrhunska priča, kruzirate samo i stvarno uživate. Ono što sam zaboravio da kažem, jeste ovo restyling verzija, samim tim su ove LED diode, ne možete sada vidjeti naravno zato što je dan, ali te LED diode su, odnosno te facelift zadnja svetla su LED i napred imate naravno Angel Eyes, što je 2012. godište. Facelift model je i zato ima Angel Eyes i LEDs pozadi. To je to, mislim da moram da završavam ovde. Značite bukvalno sada u sledećem klipu da li sam ga prodao ili ne. Šta da vam kažem, kupio sam drugi auto, by the way, ako kojim slučajem nisam to već objavio, to ćete saznati ako nisam objavio. Potencijalno poslednja vožnja u ovom Cabriju. Ako se stvarno desi, nedostajeće mi.